paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kwarog, agkapi ka pa'y Sana nanday, ang mga numaladawak pa'y. Makamu ka. Sige, mapanakaon. Agyaman naklangan ni Tiawis yung kanyak akapay. Sige, Kwarog. Nakaon. Agad-anad ka. Nasapa mo ni Kwarog? Si Gudmat ang masapsapa ni Kwarog. Nagagat nga agpasada iti inaldaw. Mga sawa ko mga rod tapno da para luto iti kanin na. Ay, saan pa'y siguro adimtang tigasat na ang mga sawa. May sa karton man noodles, kan may sa karton mat adilata. Nagadun nga ay. Abastok day tayo iti makabulan na nakwanang. Sige. Mabiit lang nga raw, tamang ikartunak. Sige. Kuwintaan mo tayo numano ti bayatak. Ay na, mga sawa kang aminin ako, Kwarog. Mga sawa kang agpaisaon. Ha? Sige, tamang ikartunak iti noodles kandilata. Payamutan ako ng mga sawa kang kail. Tapno da para lutom Saan puro instant amin. Gapulang ta nakita yung agimatak iti noodles kandilata. Ibagayon kanyak ti kasta. Wala. Para iti pagsayaasan mo, timbagak. Naguray kayo kadilang. Jak to pa'y madanagan. Naimbag, nakita ka dito, paray. Apay paray. Kaya't mo, tiagsida iti tarong ken pichay. Una. Tarong ken pichay ko naman. Ato'y paray. Ikang ka, iti sida inyaw ken ni Maribanan. Uy! Ay, manungay amin day. Bayadak. Paray. Sikamot, paray. Itid ko alibriking ka day ta. Tapno maramanan nyo mo da. Sus, agyamanak paray. Nagmula ngamin nituyang ko, paray. Iti taraw ken pichay, iti arubayan may. Kat medyo adumay, kat iso paramanang ka mo da. Ay, day, taati pagsayaatan na. Taada asawam. O di makasida ka iti fresh anatan. Saan akas ka ni Kwarog? Apay ni Kwarog, paray. Awan nga ron asawa na. Di awan naglutaw. Puro instant, ti kanin na. Ay kat nayuna nga ro din titid ko kinggaan natang paray. Tapno ikamutay ni Kwarog. Ay, sige man. Ay, agyamanak man, paray. Nangalaam iti dayta, Inteng. Inted ni pare ba doon? Mula ka nun ni Marituyang. Ay, naimbag pa'y ni Marituyang. Tanag mula gayam itinateng. Una ron. Aduti na apit da. Ay, tinasayaat. Agmula akmet itinatnateng. Iso agumatang ka iti bin-e. Tapno adda maimula iti arubayan. Day talaga yam. Malata mga laak iti aduk. Basit laang tay kabaelakmet nga imula Ay, unan niya. Ay, di mo subsobraan. Tasayang, nujak maimula amin. Anya day tangkay. Bunga ti tarong ken pichay. Itad ko ken ka. Ay, jak masangot ti aglutaw ang kay. Ay, sapay na imas dagitoy. Una, ngumabayag aluton da kita. Napyati dilata ang kail. Awan ki di tiyap mumut Numabisinak, lukataklaan, o di mga nakaon, katin na ko nagpasata. Ay, maditi instant ka na yung ipapaunag. Ang kail. Mangan ka iti nateng sagpaminsan. Adalam nga minti agluto. Mayati instant, makatipid ka iti paglutaw. Makatipidak pa iti oras ka. Ay, una yan ay atibiyag ti may sa abaro akaskan ka. Siya man lati mang luto para kan. Ay, thank you, Angkail. Sige, tainak pa agdigaws. Dito ita namang rabi, Angkail. Siyak ti nagluto iti si Daan. Di makipanganak ka talaga. Uwan mo ta. Ay, mabit lang tainak mangalay ti mainom. Anya mainom? Mineral? Nalamis a soft drink dahi tao. Ay, una yung tiraramidam. Dahito iti pan nakadanom ko, Angkail. Mayat ti lamis na. Sada nasaya at dayta.
Apay kumasa na nasayaat. Kat makan mo't amin na kitawi. Taraon. May mayat-mat lang adanom ti inuman tangam soft drinks. Masapaol akita mo't ti pagsayaatan ti bagima. Puro dilatamit, wano instant noodles, kas kada soft drinks. Ay, awan na! Enteng, apay nga itakalaang asumangpay. Kasano, kat sakpay tinang luto itinatang itibalay ni Kwarog. Anya? Unata, ultimo natang, di pa'y makaluto, kasadot na. Ay, naruwam ngamin iti instant. Ay, madanagan pa iti aramidin nan. Ay kat ikam iti natang anala ka amaluto. Nadlaw ko, asaan pa yun nga aglut-luto iti innapoy? Ay, piman ni Kwarog no kasta. Awan agluto iti kanad na. Ay, masyanak iti ka anak ka. Nagagat nga agpasada iti inaldaw. Masapa ang marabyan nga agawad. Ay, awan piman para luto na. Anak wanang, may saman nga instant noodles, energy drink and soft drink, mabisina kaon. Day tati pangaldawam. Kasi iti sigod masadot ako nga aglutaw. Ay, agluto ka ngamin tapno adda pangaldawam. Gawid ak pa'y lang nga aglutaw. Sanain, isupay ti mapasadaak. Kwarog. Instant noodles manay. Un mo tataba daw. At iti mulak atong say. Itod cooking ka. Yawid mo. Nalakaalutun da ita. Naimas da ita. Wain, kitagluto ka mo't Kwarog itin na po Paris na da itan. Aya? Wain, isot aramidam. Tapnusan na puro instant ikan kanam. Mayat ko ma. Hanggang sana ka naruam amang mangan iti kakastaitan. Anya. Inteng, ni Kwarog, intaray da kano ija ospital. Anya? Mapan mo kitaan ni Pari Badong. Ta isuda kano tinangipan ka ni Kwarog ija ospital. Ay, dahito yung tikon ko na kay. Dinto ngamin dumngag iti saaw. Ala, mapan kakit din. Sige, mapanak. Tinasayaat. Dumagas ka iti balay ni Kwarog. Tamangala ka iti masapsapol na. Kas kuma iti bado, apagsukatan na. Ewan! Ay, adda ka magayam dito paray. Wen paray. Imbaunak ni Kwarog ang mangala iti bado na. Ay, da kayo gayam tinangipan kan kuha na iti ospital. Wen paray. Kinadwak dagiti pada na tricycle driver. Ay, agyaman na Naimbagta da kayo. Ay katunya. Alangan nga umay da kapailang ayaban. Kitawan kamay. Mala. Siya kung timakaamo ni Kwarog. Ay, isurum lang ang noan niyang ospital tayan da. Sikati makamo paray. Dumungag ka nga raw. Tayo baga. Kumusta ka ngayon, Kwarog? Ay nanggail. Iso nga gisakita. Tanda ka nagtubo a bataw. Ada nagtubo a bato? Iti unag ti kidney kang gail. Anya? Siyempre alangan nga iti ti pagtubuan na dayta a bato. Naisem kan tumot iti soft drinks. Kas kada instant. Maopiraan na kanwang gail. Urayan Basta tinaskan ka maikati nagtubo a bato. Sigurado adakal ti babayadak diti ospital lang gail. Saan aday tati panunutem? Bayam, tasak ti makaamo. Ay, agyaman na kang gail. Kumusta ni Kwarog, Inteng? Ay, saan la ang anabato ti kidney na? Ada pa'y gayam ulcer na. Anya? Kuna ti doktor ang mabalinan arumwar ni Kwarog ijay. Ta ijay tun balay na nga agtumar kadagiti agas na. Ay, kaasimot ni Kwarog. Imbagak nga uray dito ipay balay nga agyan, tapno mabantayak, kaya nalaka akuyugan nga agpapaluan. Ay kutuan Inteng. Naimbaglakit din taada ni Kapitan ang mga sikasukin ni Kwarog. Ay katrumbang lang mo Takaanakan nakikngarod. Kasano? Nausum ngamin ni Kwarog ang mga iti chichirya. Gapoy tinapasama kin ni Kwarog. Kasla mamati akon. Ama diti kanayon ang mga diti instant. Tuyang. Ang depende siguro mo't iti resistensya ti bagay. Sa bagay mo't kidi Timakunak.
Napalaluan ni Kuaraw, tinangan ka na kita nga instant. Ngarod kanayon kanumot ngamin abagbagaan ni Kapitan, ngam di namot ipangag. Sa pala maagasan mo't lang ni Kuaraw. Kamaudyanan na. Nakarwarak mo't lang ni di ospital. Ay, nagasat ka at maagasan pa iti sakit mo. Iwan nga rodang kail. Manipod ita. Dito'y kain balay nga agyan, tapno bantayan ka. Wan! Unang kail. Masapol ang maimbagan ka. Tapno sa anak ang mapukawan iti kaanakan. Nakasaganan tilamisaan. Mangantayon, inteng, Kuarog. Ay, uwan man tani mabisinak. Mangan kan Kuarog. Unang kail. Adda bagas ti kamuti anailing ta. Adda ugot ti kamuti nga adda kamatis kan bugoong na. Kang runani ti amin, adda sile. Ha? Ugot ti kamuti ti masida? Bagas ti kamuti mo't ti makan? Ay, di mo kunain asaan ka amang mangan iti kakasta. Di kay agdanag. Taaddain na po'y kan pinakbet. Ha? Itatada ka diti balay. Nasken asuruam ti agsida iti natnatag. Ken mangan iti prutas. Unang kail. Nimbaglakit dain. Tadagayam mulayo akamuti kan natnatang. Una tapnusan apuro magatang amin akang kanin tayo. Naimbaglakit dain tadabang kag tapagmulaan taba daw. Wain, tuyang. San abali nga wan kwartata nga daw, tinaskain, at dabang kagta, mulmulaan ta itinateng kan prutas. Pudno, ti kunani ka ba dong marituyang? Iso akaadwan nyo ti imulayuan nateng, tapno mangyag kay tumanan iti ilakok diti tersinak. Kaya't mau, taglako itinating nga agapo dito lugar tayo marat. Katuan ngamin, mabutengak nga agangkat iti lakok. Manipod iti adayaw, tadyak amuno kasanaw. Anya? Wain, saan matkit di ngamin kat maday tinatengda. Iso amas kay kayat ko dagiti aggapo kada kayaw, taamok, anadalos. Kalpasan ti mano follow up ni Kuarog, madlaw ko kat mayatan. Wen, kuna ti doktor, agasan ng ti sakit na. Nasaya at metno kasta. Ibusan na pa tinabat-bating agas na. Agawi din iti balay na. Nagasat ni Kuarog. Amom, dagiti dadduma, saan dan analasat ti kasjay asakit da. Ay, ata siya. Ingkarkarara ko ang makalasat ni Kuarog. Awan na mapukaw ti chip tanod. Agyaman nakiti pa na nga si kasuyo kanya kang kail. Diyak amuno kasanuak nga agsubad kada kayo kiniantibanang. Ay, di mon panunutan dayta. Itatadakan diti balay maw. Rugyam ti agmula iti natnateng. Kamuti, patani, balatong kanda dumapay. Unang kail. Kita di mo labsan. Mga mabignat ka no agtrabaho ka. Di ka agdanag ang kail. Aganan nadak itan. Very good. Ano samtag mula kan agluto iti ka na? Narigat no puro pasada iti tricycle ti amam. Masadutak ngamin nga agluto iti naldaw ang kail. Iso adag iti nalaka ama ka na dagos ti kang kanak. Ang madimot gayam iti salunat. Mga sawa ka na. Tapno da para lutom. Kasano kumamang asawa ngay? Awan mo ti mayat kanya kabalasang. Agaram ka garod. Apay ti ko na babae pa ti umasidagan ka. Guray kayo kadilangan kail. Mga sawak to inton madanawon. Mayata. Tapno adagluto iti kanam. Angam no awan. Ano sam ti agluto? Sana nasaya ti puro instant amakan. Adala ka mabalin mo nga iluto. Mayatan. Unang kail. Nadidigra ako ni tinapasamak kanya. Iso adublitan ti panaganad kao. Ay, Kuarog. Puro instant ngamin ti kankanam. Anya nga ita, si kamot laeng ti agsagapa. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan!
entertainment. Insurat para iti radyo ni Liesha Tumlig. Gen iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.